салом алейкум бачаҳо, ин дарси шашумин аст, оиди барномаи Microsoft Office Word. дар дарси шашум ман мехостам ки бо шумо тарзи сохтани ҷадвал ва коркарди онро ба шумо фаҳмонам. дар дарсҳои пештара фаҳмонда гузашта будам чӣ хел ҷадвал сохта метавонем. дар ин дарс бошад ҷадвал сохта ва бо он ҳар хел амалҳоро иҷро карданашро ба шумо имрӯз мефаҳмонам. дохил мешавем ба банди вставка ва аз инҷо мо саҳифаи холӣ якта нав месозем. хуб, ба саҳифаи холӣ ки дохил шудем, чӣ хеле ки мебинед дар инҷо ҳеҷ чиз нест. аз таблица мо якчанд ҷадвалро интихоб кардан метавонем, лекин аввал биёед як чизро фаҳмонем ки баён кунем ки мо ҷадвалро барои чӣ месозем. барои мисол дар ҷадвал ҳар корҳоро бо усули худ анҷом додан мо метавонем ҷадвали ягон чизеро тайёр кунем. мисол мегирем рӯйхати омӯзгорони муассисаи рақами 0. хулас мо инро ки интихоб сохтем барои мисол фаҳмондан, яъне чӣ хел мо ин рӯйхатро месозем. барои ин ба мо дар кор мешавад як ҷадвал. барои ҷадвал сохтан аз ин хел кӯмакрасонҳо истифода мебарем. чӣ хеле ки дар ҳамаи ҷо маълум аст, аввал тартиби рақам меояд, баъдан ном ва насаби омӯзгор, баъдан вазифаи омӯзгор, ва баъдан бошад менависем аз кадом фанҳо дарс медиҳад. фанҳо дарс медиҳад. аз кадом фанҳо дарс медиҳад. инҳоро каме беш ба тартиб медарорем. дар инҷо менависонем ҷамъи фанҳои дар трафикатсия буда ва дар як моҳ. ҷамъи дарсҳои дар як моҳ доштанд. ва дар инҷо бошад менависонем фанҳои нагузашта, яъне дарсҳои нагузашта. хуб, дар инаш бошад менависонем ивазшавии дарсҳо дар давоми моҳ. хулас инҳоро ҳам каме коркард мекунем. баъдан саҳифаамонро камтар калон чоп кунем ки ҳама ин чизҳое ки ба гуфтимам ки чи аст ҷо намегирад. хуб, дар инҷо роҳбари синф хуб, тафтиши дарсҳо
تفتیشی درس ها مدیر کابینت خب مدیر کابینت باید اینها را باشد با طرز دیگر جا میگیریم که تا که جا کشودتر شود یعنی حرف رو با طرز نیمچپه می نویسانیم با 90 گرادوس تاب می دهیم برای حرف رو نوشتجات با 90 گرادوس تاب دادن ما از آنها را انتخاب کرده طرف راست موشک رو یک بار زیر میکنیم و از اینجا باشد تگمه направление تکست رو انتخاب میکنیم و با بالای مشکل رو یک بار زیر میکنیم و در اینجا باشد چقدر که شما میبینید سه نمودی تکست رو نوشتن ممکن است که و هر یک اونها زیر کردن در اینجا طرز نوشت اونها مثال آورده می شود و ما انا همین تعریف معقول است این رو میگیریم و چقدر که میبینید نوشتجات های ما اتوماتیک تاب خوردند. خب از اینجا باشد اینها را کمتر با حرفای معیده تر می نویسیم تا که همه اونها جا گیرند. خب برای در داخل جدول باز جدول مانده می شود یعنی گذاشته می شود و ما می توانیم این را از باز هم با استفکت در آمده و تبلیغ در آمده چخیلی که می بیدن همیشه ما می توانیم که گذاریم اما با ما طرز گذاشتن معقول نیست ما می خواهیم که در اینجا جدول خودمون رو سازیم یعنی یک جدول دیگر نقشه کشیم برای نقشه کشیدن چقدر که میبینید از تابلیتسا و نریسوات تابلیتسو زیر میکنیم اینجا باشد نشان دهنده مش با قلم تبدیل میبود که در وقتی جایی که ما میخوایم که نقشه نو کشیم یعنی جدول نو کشیده سازیم تگمه چپی مش رو زیر میکنیم و مشک رو باشد در همین خیل راست میاریم و خط ها گذاشته میشود حرف یا پایان آمد این رو بگیریم از اینجا باز میگذاریم چخیلی که میبینید این خیلی ما موندیم برای چی در کار است بعدتر میگویم. خب در تحت رقم ها رو میگذاریم 1 2 3 4 5 6 و غیره رو در اینجا مثال آموزگار اولین خب می نویسیم انیمیشنیک در دوم نو انیمیشنیک در دوم باز چی نویستن ممکنه خلاص کسی که نباشد مثال خروت انور علی شیر نور ابوبکر انوری علی شری باز چی با از اینجا اومد علی شیر ابوبکر خلاص نامی آموزگارا چیزی که نباشد می نویسیم در اینجا اینها را از چرک نوتی گرفتن در کار که چرک نوتی نشوند. خب برمیگردیم با کلمه چرک نوتی. خب همه اینها را اول انتخاب میکنیم و بعد از آن
аз жирный мегирем, чокнутӣ ва чёркнутӣ мегирем. Мисол дар вазифа менависонем директор. анвари а мисол муовин. дар дигар бошад муовини тарбиявӣ. иш бошад муовини таълим. хулос ишта менависем омӯзгор. ана ҳамин хел аз кадом фанҳо дарс медиҳад. мисол директора мемонем технологияи иттилоотӣ. технологияи иттилоотӣ. дар муовини таълим бошад, ну кадом фане набошад, ҳам мегирем биология. хоб муовини тарбиявӣ, ну ибтидоӣ, доӣ. ишта мисол менависем физика. ана ҳамин хел ба ҳамон фанҳое ки дар ин ҷо гузошта мешавад, онҳоро мо метавонем ки ҷо кунем. ҷамъи соатҳои онҳоро аз ин ҷо менависонем дар рӯйхати инҳо. мисол 3 соат, 2 соат, 4 соат дар ин ҷо бошад, мо метавонем ки гузорем. худи ана ҳамин хел чӣ хел ки дар ин мавзӯъ мо дидем, бо ҷадвалҳо кор карданро ёд гирифтем. чӣ хел ҷадвал мекашем ва чӣ хел онро мо метавонем ки боз ба ҳамин усул, мисол мо дар ин ҷо ин хел овардем, боз дар дохили он метавонем ана ин хел дигар навиштаҷот монем, барое ки дар бисёр вақтҳо зарур мешавад ки мо дар ҳамин хел кам тарҷом мисол синфҳоро анҷом кунем. дарсҳои нагузашта синфи 1 то мисол мегирем 4 ва инро мо метавонем ки ба тарзи чаппа гардонем, аз направления текст истифода бурда ана ин хел ҳолатда дароварда аз синфи 1 то 4. дар ин ҷо боз ба ҳамин ҳолат аз синфи 5 то 9 ва дар ин ҷо аз синфи 9 то аз синфи 10 то 11 ана ҳамин хел нависем ва кори худамонро осон гардонем. ва барои тоза кардани агар ягон хати дигарро мо гузоштем, аз ластик истифода мебарем ки дар ин қисми болоӣ монда шудааст ва ана ҳамин хел хатҳое ки ба мо дар кор нест тоза мекунем. агар хостем ки ягон чизро мо аз ин ҷо ягон хатро тамоман удалит кунем, ҳамон хатҳоро интихоб мекунем. чӣ хел ки ду хат панҷум ва шашум ба мо дар кор нест, интихоб карда тугмаи рости мушро зер мекунем ва дар ин ҷо удалит ячаи киро интихоб мекунем. пешниҳод мекунад ки ба кадом тараф тоза кунем. мо мегирем удалит висё строкро ва пахш мекунем. ҳамаи строка нобуд мешавад. хош ки бошад, ба ҳамин ҳам ин дарс мо ба охир расид. нағз монед, саломат бошед. хуб.